Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Kapitan. Bigbigat na kami suot ka. Among blatan, ti makagapaw. Anya ngay nga ta. Rumpang anaragsak ka ita, Kapitan. At bakit? Kano agsweldo tayon itangal daw. Ay, nagmayat mo't na ita nga impasabat mo adamag. Kunakun kat anaragsak ka. Sa bagay, oray siyak, daragsakak mo't, Kapitan. Sige, nanabanang. Agmerienda ka pa Naranaam nga dalinuto ka merienda. Salad kan pansay. Apay, birthday? Saan mo't anas kan a birthday nga agsalad kan agpansit ka, nana? Sa bagay Ay, imbag man taada kwartam nga inggatang mo itilinutom a merienda. Wow, nana. Adamot mapaspastrek ko dito laundry shop ko Sa bagay Sige, nana. Agmerinda kan. Ado tilinutok. Dumagas to siguro ni close friend kwaro ginton madamdama tap nagmerienda. Ay, di kay pay lang kami nagasawa. Close friend kami laeng mat, nana. Talaga ka di nga awan rik na yo, ititunggal maysa. Diyak mo, nana. Basta, close friend kami latamot kan ni Kwarog. Anya nga rud ngay. Agmerienda ta nga ruden, Violet. Tara manak manday ta salad kan pansit mo. Wow, nana. Sige lang. Adapay na lamiis a juice nga inuman ta. Ay, na yan ayat ikastoy apa nagbiag. Ay. Nagunag mo datasin na ay mon maray. Kasano maray, asa anak nga agsan na ay. Katawan pa'y makukwarta. Ay, awan kwartam. Awan nga rod. Apay, sika, ada kwarta. Ada maray. Tauray mula ikatawa. Kaano kayaw awa ni badung ko ti kwarta kanya. Imbag man, maray. Amin asweldo na. Yawat na kanya. Mabalin ay asaan. Apay, ni Kapitan, saan na ngayaw awat kan kati honorarium na, maray? Ay na, saan? Ay, ni badung kaw. Iyawat na adagos kanyak ti sweldo na. Awan kisay na, maray. Kasta kumamot ni Enteng. Kas ita, mapanak di tatersina ni Marikwanang. Mapan ka makichismes, abigbigat. Mapanak gumatang itinaimas asidaon mikin ni badungkaw. Ay, imbagkan ka taada kwartam, maray. Ngala, ingka nga rudan. Naimas manentisida nyo kanibadong mo, maray. Siyempre, lab na gayam ni badungkaw. Saan akas ken ni Maribanang? Apay ni Maribanang. Ay, saanon alab ni Kapitan? Ha? Apay ana ibagam dayta? Kunusan kanu nga ikikan ni Kapitan iti kwarta ni Maribanang. Amangan mo't no awan at talaga kwarta ni Kapitan. Uray kanu adda kwarta ni Kapitan. Saan nalata kayat timang tud? Kastagayam. Ay, kastagayam ti ugali ni Kapitan. Nalabsak ni Maribanang ijay balay da na kami suot. Ay, kamadi siguro ti aldaw na. Awan nga rod kwarta na. Ay, agpada kamin ka ni Maribanang ano awan kwarta na. Nakamisuot kami latta. Narigat ti umisem nga agpaiso no awan kwarta, maray. Uray siya kasta akmag. Ngam itatada kwarta. Agpaggaakak Oh,
Apay anak kami suot ka. Ay, Amo ka din ni Kapitan anak kami suot ka, Maray. anya ngay mo't ko mati amuna. Ay, naskan ama-amuan ni Kapitan anak kami suot ka. Ay, saanen? Saan mon nga ibaga? Ay, oray siyak, Maray. Kasla kayat ko ti agmisuot. Apay, Maray. Awan nga rod makukwartak, Maray. Isu akasla kayat ko mo ti agmisuot akasken ka. Tanay, awa mo la umay gumatang dito tersinak. Sige agmisuotan adwa, Maray. Ari ba daw? Andaman-damagakan ka. Anya day ta paray? Nanghan ka. Ay, uwan na paray. Apay aya? Sa anak pa anangan. Apay ngay? Masadot nga agluto ni Banang. Di nalatultuladin ni Tuyang ko ang nagalisto nga agluto. No saan ka pa'y anangan, paray, umay ka di balay? Ay, umayak mangan iji balayo. Ay, katuon na. Umay ka, paray. Berbiro kam ni Kapitan, Maray. Wen, Maray. Tanagmalmalam nga awan. Kano nakitak ang nagkuyog da kan ni Kabadog, anapan di tabalayda. Taanya kumangay ti aramiden na dita. Ay, jak amaw, Maray. Marurudak nga minkat, Maray. Inal daw samoten amarororod ka, Maray. Ay, wen nga rod. Kasanumot nga men. Saan amang tad ni Enteng iti kwartana? Nay, kayat mo asawan? Saan na ka nga inikan? Saan, Maray? Ay kano kaaw-awat mi ti honorarium, may? Aya! Ay wan, iso nga ado ti kwarta ita ni Kapitan. Sa dinak pa'y inikan, tapno umisamakmet kuma. Ay, welcome kalatang nga umay mangan dito'y balay may, Kapitan. Ay, welcome ah. Siyempre si kagayam ti Kapitan. Mayat ah. Basta no kayat mo ti umay mangan, pagunyan nak tailakam ka. Ay, uwan man. Hey, kasta ati Kapitan. Libre akanayaw tapnusan amabisinan. Nanatuyang, agyaman na, tayo may ka dito laundry shop ko. Wen ta umayak agpalaba. Tanay, nasakit ti imak nga glaba. Ay, wen ana na. Basta lakin di saan anak kapitpitak ti kawas yung nga ipalondriyo Tadyak kayat no kapitpitak. Ay, ore, awan aglablaba no kasta. Saan akapitpitak? Mala aglabakan. Ay, wow nana. Ngam, agmerinda ka pa'y. Taadamot merinda dita. Tinapay kan kapi Hey, tunggal umayak dito'y ayan mau. Addalat ta merinda. Ay na, ado talaga ti kwartam bayulay. Wen, agdalat ta kwartak nana. Nga ore, basit laang mat Talaga adakkel ti mapaspastrek mo dito'y laundry shop mo Saan mat kit di, nana? No siyak, adalakat basit mapastrek kaw. Okay daytan, naragsaka kaw. Saan nakagmisuot? Ay na, maribanang, gusto daytan. Tanay, nadalusan dayto arubayan niyaw. Nalinisan, aya. Kawang, itay kapay akaraid. Kitaan ka. Ay, wen, Maray. Jak ngamin kayat anarugate ti arubayan, may. Naggagit ka laki din. Ay, kastuyak no ada kwartak. Adan kwartam. Hmm. Kano laang idinakamisuot ka. Takunam nga awan kwartam. Inikan na ko ni Enteng, Maray. Nasaya at ano kasta maray. Naggagatak kay no ada kwartak. Ay kat iraman mo nga rudin akaraidan day ta igid ti kalsada. Ay, wen anya. Awen, Maray. Lepasak lang dito arubayan, may. Ta isarunok awalisan di ta igid ti kalsada. Dito'y batog ti balay, may. Naggagatan ni Maribanang Marituyang. Wun nga rod maray. Adda nga ming kwarta na kag.
Nagagatgayam na ada kwarta na. Wunmat, kasta na talaga. Ay kanas kan nga rod akanayon nga ikan ni Kapitan iti kwarta. Wuna, tanak ako silap lata ni Maribanang no awan kwarta na. Ay, ada akong banang. Ayan tan chinilas ka. Ay, ato yan, ti chinelas mo, Enteng. Nagalistukan anang yawat iti slipper. Amok nga me, nakasapulam. Nay, aglutluto kan sa. Ay, mangantan iti mabiik. Ah. Kayat mo ka diti kape, kabayatan nga agur-uray ka makaluto, Ay, uwan ah. Ala, agtugaw ka, tamapan ka itimplaan iti kape. Mayat ah. Ay, kasla akla bisita. Kastoy kumaakanayo. Ay, sakmat ti sumakdo iti paginaw, mao. Apay paylaan. Siya kunti aginaw kan sumakdaw. Kastaya, ay sus. Aginana ka, maturog ka, aginggat kay kayat mo. Ha? Ay, mayat. Riingan kanto, inton oras ti panagmimerienda. Ay, mayat ah. Ay, sus. Ay, nagsaya at ang tikas to'y abiyag. Umay ka ijay balay paray, no saan ka pa anangan? Ay, nanganak ko. Ay, kuna ano saan pa'y? Ay, naragsak itan ni Banang paray. Ay, uwin nga rod paray. Nakita mi kan nituyang akaray di tarubayan niyaw. Ada nga min kwarta na. Agpadpadadakin nituyang ko paray. Nagragsak, nagagada, no da kwartada. Ay! Na, saan lang nga nakaisam no di katagkat katawa kayaw? Ay, nadlaw mo maray. Asino kumatisaan na makadlaw iti dayta? Aging gatlapayag, ti katawa kan isam mo. Shakmat, saan adumanon aging gatlapayag ti isam ko? Ang madlaw mutlata naragsakak, nudenggan nyo ti panagkatawak. Katawa ti ada kwarta na dayta, amisis. Iso lang ayat ada kwarta na. Uray sakmet ah. Ay! Na, saan na paatiw ni Marituyang? Kasanaw asa anak anaragsak. Kat kayaw awat manen ni Enteng iti sangaribo kanyak. Kwartak ka na. Sa ngaribo lang. Ni ba dong kaw, inyawatan nak iti duaribaw. Na, adu gayam ti kwarta ni Marituyang Ay saan gayam? 3,000 di inyawat kanyak ni Enteng. Na, ninayunam mo maray. Kat talaga mo't 3,000. Tabi nilang kumanan, dito'y panunot ko. Na, pinangatuan kayon samot taon. Ay, aguray kayaw. Saan gayam adwaribaw jay inyawat ni Badungkaw? Upat gayam aribaw. Binilang ko anay baga. Na, Kapitan, apay nga awan pa di honoraryum. Ewan nga ron. Urayak mo't dekta. Ay, madilin sa kano. Saan mabalin madelay? Ay, makaungutak no kastoy laang. Awan maaramidan tayo Ay, sapay nalidayak no awan kwartak. Ha? Hay? Pada kayo kanibanang. Naliday mo't no awan kwarta na. Enteng, apay, anya ti aramidam di tarwar. Sumip ngeten. Ay, ado tilamok dita. Kaya tuong nagtamok ako sila panak. Nagkunamot kan ka? Awang gaya maitad ko akwarta. Ay, apay, di mo aya makita anak kaiisamak. Uray awan kwarta ayawat mo kanyak. Saan ako nga agungat. Ay, mayat no kasta banang. Umay kan. Umunag kan Ay, uwan ba na? Kunak no, nakamisuot ka manan. Ay, saan? Angam, inton maalam jay kwartam Enteng. Iyawat munto manen kanyak adagos. What?
Addan di honorarium tayaw, Kapitan. Ha? Ay, adan? Ay, mayat no kasta. Saan na kan ako silapan ni Mari Banang? Uray awan yawat ka. Nakaisimlat ta kagawad. Nagbalbaliwan? Saan na akas iday? Ay, nagsayatan no kasta? Wala. Alaan naman amin ti honorarium ko. Ay na, Kapitan! Iawat mo lata ti honorarium mo kininanabanang. Sa nabale, taay-aywanan na kaman. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fuichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.